Kuna video ke engezansi kwale engiyenzile engivuke nje kuseni ngayenza ngingakamthengi lo uStella kaZwelonke. Manje sengenza le akukona ukuflip flopa zinjandini. Reader icontext kule video lengezansi kwale bengi addressa enye indaba laphana benginikhumbuza ukuthi sisuka aphi nalobukhosi njengoba sila namhlanje la ngizwakala khona nginitshela zinja ngithi mina enganginikhombisa indlela angaze mina ngimbukaze angaze ngimjikele mina uZonda Magwala ngizwakala ngisho lawo magama ngithi nganginikhombisa indlela ngintshela ukuthi nansi indlela nina nabhayiza nina nalo njahana nami nalonilwa nami benginikhumbuza ukuthi sisuka lapho silala sikhona manje sila bengakasithengi iStella lalela uNdlunkulu uMdolomba ubhede kakhulu isile indlula mithi yamakhosi iright laphana akukho nje okuronge alikho icala laphana alikho nje uqinisile vele uMdlokombane wayethi pe one way without actions qinisile lapho yini isizwe sake sayakhela uMdlokombane siphi nje isikole uphi umhlaba iphi clinic noma isibhedlela for 50 years ehlele esihlalweni uphi umgwaqo obizwa ngaye liphi ground elibizwa ngaye iphi park ebizwa ngaye ekuthiwa waba nesandla ekwakheni yona qinisile indlula mithi vele uMdlokombane wayipepereza kuphela without any impact and action qinisile indlula mithi lapha yeah wena Ndlunkulu uMdolomba ubhede ngempela lapha yana bekumele ubize ifamily meeting uaddress inkinga obhekene nazo hayi ukuthi udalula amahlazo esilo masidlile udalule ezweni lonke ukuthi amahlazo omyeni wakho awabuka umhlaba wonke ubhede kakhulu wena Ndlunkulu uMdolomba uyakha kanjani indlu wena ungabonisananga nendoda yakho wakhe indlu emagcekeni amakhosi ungazange ubonisane nendoda yakho okuyisilo esihlele esihlalweni indlula mithi yamakhosi ukwenza kanjani lokho njengoba sithi silo wena wakha indlu size sabikelwa zinduna ukuthi wena khona indlu oyakhayo uyakha kanjani indlu wena emzini wamadoda ungakhulumanga nendoda bhedile Ndlunkulu uMdolomba uyishutha kanjani indoda yakho ubonisa indoda yakho i-weak point yayo ekumele ngabe wena uhlala phezu kwayo uprotecte umyeni wakho uyamshutha uyameneka umeneka elizwe amahlazo endoda yakho egceke wena uyawashutha uwaneka ezweni uyishutha kanjani indoda yakho idlile singakaze sikubone uyishutha ingadlile asikaze sibone ivideo yakho wena ushutha ingonyama ushutha ilokuze indlula mithi ijabulele nje ingadletshwala ikhululekele nje ikujabulisa asikaze sikubone untazisa lawo mavideo wena Ndlunkulu uMdolomba uphethile ngempela futhi awuyena noNdlunkulu uMdolomba nje wena ngalendlela isile sikubiza ngayo uyapheda uyabo ithi indlula mithi ibona ngamavideo usemagroundini wena uyobuka ama-Kaizer Chiefs ungazange uyitshele indlula mithi okuyindoda yakho ukuthi wena ucela ukuphuma uye emagroundini uphuma kanjani uye emagroundini ungayitshelanga indoda yakho umkhwenyana wakho abone ngamavideo nje unobani emagroundini wena Mdolomba unobani emagroundini Mdolomba uyahlupha uyayihlupha indlula mithi wena Mdolomba wena nkosikazi wendlula mithi oyisidakwa uyamhlupha wena undlula mithi wenze ngathi yona yodwa indlula mithi ephuzayo kanti unawe uyisidakwa wena Mdolomba uyisidakwa wena
wena Mdolomba wena oshuthe indlulamithi uyisidakwa wena siyakwazi ukuthi uyaphuza uyishutha kanjani indlulamithi idlile ungazishuthi wena mawudlile uyishutha kanjani indlulamithi idlile ube wena ungakazi uyishuthe udlile wena siyakwazi ukuthi uyisidakwa wena Mdolomba kodwa sikaze sikubone uyishutha wena udakwa uyishutha kanjani indlulamithi yamakhosi idlile uyishutha kanjani uyapeta Mdolomba uyapeta ya awufanele nje wena ulo ohlonishwa ubizwa ngoNdlunkulu ubizwa ngani ngoba umsangano wathi uqala nje wathi ushada nje wena wawushutha emathaveni wena Mdolomba wathi ushada nje ngakho kodwa uyi brand new wife yendlulamithi wawushuthele emathaveli wena Mdolomba udive upetuka laphana usantula imdidi lapha emathaveli yantazi ivideo yakho sayibona bekushuthile namhlanje wena usushutha indlulamithi kwaba buhlungu beshuthe wena awuzange uyijabulele lo video kodwa wena the same pain ongazange wena uyi-enjoy usuyenza kuyindlulamithi awubizanga ngani family meeting awubizanga ngani family meeting Mdolomba uyoyidalula khona indlulamithi emndenini hayi esidlangalaleni emhlabeni wonke uyapeta Mdolomba uyasangana wena mfazi kade shit man